И си hadisi che prenosinalo muslime motirmizi falaren. Kada kao ureno manušano dženeti, care kao one dva su sile, kao li je glasem ka penelige, o tu mesu i ne stanovnike dženetijske, o Allah će maska u bečinđatu vidi so, hema kanama golte deltume. O manuša ka pene, subhanallah, pa zaro Allah na kostamare haramja, pa zaro Allah na osjetljiđamar iftira, pa zaro Allah na čičamerno dženeti, zaro Allah na dinđamerno šukari peđene tiske, slušaja volog na poloće, palema valo glaso, od tu me stanovnike dženetiske, kidem tu me se o Allah ma golte dal tu me diso, a kada kidem pe sare kek tan, kada kidem pe kek tan džakeren, tad iznenada pravaren, kao čarelen je baro svetlo, je baro vidlo, pa Allah ka penol. Allah ka penola ka vahi odive, ka na me bajarab, ka na me povećina vinagrada, od oleske ka vakere somagir, palemo manuša ka mene jarab, osjetljiđana mariftira, oprostinđana mara haramja, a tinđana men o dženeti, tinđana men o čipe dženetisko so valante tlamen. Ola ka penola fajo ti veso me obećinđum i nagrada roden. O manuša saranje glasu ka pren jarab, pađo jarab te nikak, ta dola kugravalo svetlo i o muslimani kao da je mogućnost da ti keliftira da iski subhanahu wa ta'ala. A to je najbarola čipe i najbaro zadovoljstvo sveg manuška volano dženeti. Pa men molina da i subhanahu wa ta'ala, inša Allah, kavako to kolam, bahtale manuša, so kao da je na kja mogućnost da ti kjera i subhanahu wa ta'ala.